Muntin gamtina kuki chate hozo sinabon chawini thapha ol tha December ni sim som le thum gan sim ni Friday ni khu in zong ni tha thu su ngai ki du hiti thu su ngai tau hiti Meilhei hole Milong hon Kamjong District Chadong khosungin Golnop Festival khat an gong win Manipur Indigenous Peoples Cultural Exchange Festival tin amin vo win chuchi Golnop apang ding chun Milong hole Meilhei singer hole artist hon mipi hotep na anaboluvi chuchi Golnop chu ol tha December ni sim som le thum le som le li tuni khole jing ni khochan chi hladinga hi chuchi Milong hole Meilhei ho festival a opening ceremony a pangding chun Chief Minister N Biren Singh chu chi ding danin Principal Private Secretary PPS to Chief Minister in Kamjong District Deputy Commissioner le SP message an thot chu social media an thangi Chief Minister N Biren Singh chu Z+ security pe heading in message achun PPS to Chief Minister in Kamjong Deputy Commissioner le SP an head sa in sule N Biren Singh blood group zong A positive a hitin an head sa A Police Headquarter in zong phata ki gon tup na nei na ding win Principal Private Secretary PPS to Chief Minister N Mani Meilhei kitipan an head sa A chuchi Milong hole Meilhei hon Golnop ma bol na wachun Chief Minister N Biren Singh achi lo thu hi aki seiging hi lain tuni hla lang chan chun thu chin het a hi lai gale tol sunga hin Milong ho hin kin gon abol na ho zo sewa hin Chief Minister N Biren Singh hi ako jing kayu win a hin la N Biren Singh achi a kin gon agapan ho het the om hi lai Kangui District Akona Kuki CSO Committee on Tribal Unity ko tuin zanhi ol tha December ni sim somle ni khochun lunghem pi na thupun khat an soda uvin gamle na madinga pan anala galhang san ta chapa lun khaw haukip sonop pu seikholet haukip to pi hoi khutin haukip of Zalenbung Ukhrul District in ta sada mon ho zia eina mulim san nau chungin Committee on Tribal Unity in alunghem pi nau thu ho na phong do uvin sule nampi adinga ahin khu api do martyr hi na chanwo zong Committee on Tribal Unity in anapitaw v Kangui District le Imphal East District gamgi buffer zone to kinaya kukite che nagam sung hocho Biren private thingnoi mi ho arambai tingol hon zanhla awang hom ni Thursday zan chun anagal kap ki du vetin keso mediasial hon an sodo taw v Kangui District hupsung cycle gamkai lungtin blok noya kukite chena gamsung tuichin le phaimul gamsung cho Meilhei terrorist son zanhla nidan sagile minute som thumvel chun anagal ka buvin meichang le bomchang ho guzu an ba sa hil jengovi chuchi Meilhei terrorist so chal on ho cho kuki village volunteer hon an le thu uvin nidan thum sung chu anakigal ka buve tin zong chuchi thuso ki muchun aphong do vi galmun buffer zone vela ho a Center for Sodim Sena ato zing vangovin Meilhei terrorist son kukite gamsung saibol vela cho anagal kap jing kayuvin Center for Stamta akikoi be vangovin chamnale mona omdo theidi ipon chamnale mona omna dinga alampi sun cho kukite political problem ho kukite en ha satna atu ho sulhapi a athil thum ho government in apiting olebo chamnale mona umding hitin zong aphong do vi kukite khosung tuichin le phaimol chule avella kukite khosung ho cho Meilhei thingnoi mi hon an halha agamo hitan ahin la kuki village volunteer ho ven bit noya kukite en chuchi khosung ho cho akinung lo kit hidanin zong thuso ki muchun aphong do e Mizoram Lok Sabha MP pu Richard Vanlal mangaya in Parliament a holim na chun Manipur gamsunga gale tola kido kuki le Meilhei ho cho central government in aki hotoh sa uwa gale tol su be na dinga panala na dinguvin central government hinga nge na boletin MP pa a party ho Zoram People's Movement ZPM party hon press release khat an soda uvi Bangladesh le Myanmar kona galjam ho chule Manipura kona Meilhei galji a Mizoram gamsunga an jamlut ho adinga central government in sumle paya ki thupina sumle pai tamta apinaw chunga Member of Parliament pu Richard in
Central Government hinga ki pa thu zong na phung do e pathin siam sa mi him hin kho hi zabol che ding le avela ki tha ki mat na ho alun ki lo na ding in MP pu Richard in an het sa e Central Government in chamnale mon na boldo na ding in Center for Stam ta atolut tan a hin la gal ki dok te ni a khiau tu thon masang sia chamnale mon na theilo hiling hi tin jong MP Richard in phung do e Manipur gam sunga gale tul thu hotoh kisaya zalen gam media kiti Facebook page khadin Nagaland mokuk chunga au nammi khat imkong lukla au limla ahilo lam ta in amang chaw vetin au students conference AKMTR kiloi khom hon phomosa na uphong do win sang ten thimo an sanvi gale tul thu a article khat asut nawa chutia au nammi khat limla apan sa uchun thudi lo athe zalu ahina banin limla nei ho nuisin zonga hi chuchi limla nei nu chun chuchi article to imacha ki mat na zonga nei puitin au student AKM hon aphong do v AKM hon ase be na wachun im chungla au tia kimin vo au nam sungin koima ompon fake identity hi bo vetin aphong do vin chuchi thilki bol chu phomosa anau thu ho jong aphong do vin chule chuchi thu ki sun ho chu Zalen gam media hon ala do loina ding win an het servin chule legal election jong kilading a hitin gina boltaw vi kukin pi chandelin thupona na bolovin chandel gam sunga kona Meilhei galzi in khosom nga velle in sang khat le zanga le somli su manga anum hidan thu ho phungdo vin chule chandel district a kona government na to na nei hon ahlalo hova kona sumle paya ki thupina an bol ho abol zom jing na ding ovin kukin pi chandilin nge na le hetsa na boluvi gamnga ho adingin nelecha silechen chule phalbi akona ke ven bit na ding punlum ho cho na dinga government na to na nei khon panala zom jing na lai ding ovin kukin pi chandilin nge an zong na boluvi Meghalaya gamsung is khasi hil sunga pirnai kiti namuna chun Meghalaya police hon khamna thei pole mini anamanovin heroin sabon boma kisun bom som to mobile phone ni to anamat thau vi sumuna ki mante ni chu don tang lian kum som thum le ko le chingnei lun kum som thum a hi hlonin ani hlona lamka akun a hi hloni khamna thei pole hoji a hi Meghalaya gamsung adi asilong khopi a kuki ho koiman in loading house ranging cha jong apinom lo hil o hitan Meghalaya gamsung adi asilong khopi a hi kuki ho hi koiman amunom lo hil a hitai India gamsung adi a Assam government in sakhudang ho akona mi ho azol hauwa ama ho sakhu alut sa diu chu aphal povin chutoke lonchun Christian missionary mi zat ham khat jong anamat o hitai ahin la alang khada Bangladesh gamsunga Hindu ho chu Bangladesh Muslim hon chemjam to asutu vin hunamin asa ho vin apuilu do vetin International Scientific for Krishna Consciousness kiti ISKCON ISKCON Kolkata a Vice President pan aphong do e ISKCON Kolkata Vice President Radha Raman Dasin Government of India hinga ngena no bolin chuchi Bangladesh Hindu ho chu India milisa hina citizenship pi hiu hentin ngen zong na boli Government of India in gamdang mi ho dia Bangladesh Pakistan le Afghanistan a kona Muslim tailo Hindu ho le sakhudang ho India milisa hina citizenship pi hina dingin dan tha khat an podo saw hitan Citizenship Amendment Act ya minvo na hi thuso chan hin akichai tai thuso ngai hozo se na bon chawin mangpha